Ne, moraš da se očeš. Ko je? Ne, ja sam vrlo sretno. Ajmo, Coca-Cola. Naša borba beleži pismo koje su 5 sudija Vrhovnog suda Srbije uputile ovom i listu Politika. U pismu se između ostalog kaže: ne želimo da poverujemo da su pojedinci iz nekih izbornih komisija prekrajali rezultate izbora, jer bi to bilo krivično delo, ali zaista ne možemo prihvatiti, ako je to tačno, da su opštinski sudovi u Beogradu kao razlog za poništavanje tako velikog broja verifikovanih mandata gradskih odbornika naveli da Gradska izborna komisija nije ocenila uložene prigovore. Ovo je prosto nezamislivo kada se ima u vidu činjenica da su članovi komisije daleko iskusnije sudije i pravnici od onih koji su odlučivali u većima opštinskih sudova, pa tako nešto sigurno ne bi propustili. Stoji pored ostalog u pismu koje su 5 sudija Vrhovnog suda Srbije uputile redakcijama Naše borbe i Politike. U potpisu su sudije Vrhovnog suda Srbije Milan Subić, Milovan Dedijer, dr. Zoran Ivošević, magistar Leposava Karamarković i Radoslav Ćosić. Prati protestno okupljanje studenata i protestnu šetnju studenata. Sve to počelo u 12 sati, a u 15 časova na Trgu Republike još jednom se okupljaju Beograđani koje predvodi koalicija Zajedno. I večernjih novosti, kao simbola organizovane državne laži i novinarstva, ne predstavljaju ni teroristički polomljeni prozor na tim zgradama, pa i one prozore koje su kamenicama lomili među demonstrante ubačeni provokatori, ni kamenicama, nego bombama, granatama i raketama za rušanje Sarajeva, do rata najvećeg srpskog grada posle Beograda, za terorizam krađe izborne volje građana od 17. novembra. Ko je odgovoran za terorizam pljačkanja devizne ušteđevine građana? Pa do juče smo imali izuzetno žestoko metanje, dakle 30% Beograda je moglo da nas čuje. Međutim, juče popodne i tokom današnjeg dana je nešto bolje situacije, imamo brujanje, imamo smetnje, ali može mnogo veći broj ljudi da nas čuje. Očigledno je da su se možda umešali i neki pirati koji u pojedinim delovima grada reemituju program. Uglavnom, danas je bolja situacija nego juče i mislimo da tome doprinosi veliki pritisak iz inostranstva od strane udruženja koje se bave zaštitom slobode govora i veliki broj tekstova koji se pojavio u vrlo uticajnim svetskim medijima. Ponovo? 2 cana. A to je na srpskom, da? Ima i na engleskom, tamo i Zvezda? God, he's got to be the most unpopular guy at the moment. Who?
Pa mi ne znamo da li je to odluka o konačnom ukidanju, budući da to zvanično nije tako saopšteno, nego je rečeno da su uvidom u dokumentaciju videli da mi ne posjedujemo legalnu dozvolu za frekvenciju i za emitovanje kao što smo to činili do sada na frekvenciji 92,5 MHz, ali je više nego jasno da je osnovni razlog zbog toga što je radio B92 jedina radio stanica u Beogradu koja je sve vreme intenzivno, možda intenzivnije nego što bi to inače činila da nije tako velike informativne blokade, pratila zbivanja na beogradskim ulicama i posebno na ulicama onih gradova u kojima je ovih dana bilo mnogo protesta. O kakvim akcijama vi sada razmišljate posle ovoga? Pa mi smo još uvek, budući da svega 2 ili 3 sata je proteklo od kako nam je predenik isključen, mi smo sada u fazi konsultacija sa svim mogućim prijateljima i poznanicima. Ono što radimo u ovom trenutku jeste da intenzivno šaljemo vesti na internet, alarmiramo svetske radio i televizijske kuće, a sutra pretpostavljam da ćemo imati i neku, rekla bih, pionirsku akciju vezanu za verovatno emitovanje na ulici ili već u nekoj drugoj formi. Možda ćemo štampati neke letke ili novine. U ovom trenutku ne mogu konkretno da kažem šta, ali mi radimo na tome da se što dalje čuje da smo zabranjeni. Da li se u kolektivu B92 posle ovog brutalnog prekida programa očekuje još brutalnija akcija policijska izbacivanja? Pa ja mislim da ne, zato što će i ovo izazvati, ako već u međuvremenu nije izazvalo dovoljno svetskog gneva na režim u Srbiji, mislim da bi im bilo previše da puste policiju ovde, da nas brutalno izbace, kao što su to učinili 9. marta 1991. godine, mislim da će se zadržati na ovome. I očekujete, jeste spremni da ponovo uđete u etar? Naravno.